My daughters, tell the world, who are you? What are your names? Tell the world population, what is your name? My name is Barafindarwa. What about you? Me also is Barafindarwa. Okay. What kind of song do you have for the world population this 2017? It's called Merry Christmas. Okay. Can you sing for the world population your song? You Merry Christmas. Our King is born today. Baby, baby, baby Jesus. Baby Jesus is born today. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you all. Of which year? 2017. Mm-hmm. Are we approaching the new year? Which year? 2018. Let us wish the world population Happy New Year of 2018. Can you repeat? Happy New Year of 2018. Thank you very much indeed, my daughters. And it is my great pleasure also to have you here. We have met on our ways, going hither and yon in the world. Thank you, Father. Thank you very much. Kiriya, 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 mabelo. Akaka kiriya, 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 kiriya. Kiriya, kiriya, barafinda, barafinda. Kiriya, 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 barafinda. Kiriya, kiriya, mabelo. Kiriya barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukorewe imyaka 250, mwarimu mpuzamahanga, mwarimu wakataraboneka wamukora he atari hani rwatsi Rwanda, kwiga amashuri abanza, ayisumbuye, makuru na za kaminuza, ubuvuzi bwa kizungu na gakondo, kuvura neza mu Rwanda biba intego, kwita ku barwayi tuzatsinda igitego cy'umutwe ku isi, abato, abakuze, ibitsina byombi, bityo rero icyitonderwa twese tuvuzwe. Kiriya, 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 mabelo. Akaka kiriya, 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 barafinda, barafinda. Kiriya, 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 barafinda. Kiriya, kiriya, mabelo. Kuko nari nabisobanuye hariya haruguru, gahunda nuko iteye, gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, amabisi bose bashore ari benshi mu gutwara abantu n'ibintu byabo, indege twese dushore imari mu bibuga mpuzamahanga mu Rwanda, duhuze n'andi mahanga yose ku isi, gari ya moshi abanyarwanda bafatemo imigabane mu gutwara abantu n'ibintu, amato mu biyaga no mu migezi, twese abanyarwanda dushora imari gusumbya abanyamahanga. Kiriya, 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 mabelo. Akaka kiriya, 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 barafinda, barafinda. Kiriya, 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 barafinda. Kiriya, kiriya, mabelo. Shora twese imari muri taxi voiture na moto taxi, bibe imari kubaciriritse mu Rwanda hose. Icyitonderwa cya kabiri gikomeye cyane, twese dushore tugura imigabane ku isoko ry'imigabane imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Ibyo bizatubera tw'abanyarwanda mu gutwara abantu, ku bakiri bato n'abasaza, twiteganyirize nkatwe abanyarwanda twihesha agaciro. Ku byerekeranye n'akazi dusaranganye hamwe kuva tondo kugeza nimugoroba, umwe akora kuva saa moya ageza saa 6, uwagataha akajya mu yindi mirimo.
undi atangira saa 7 akageza saa 12 agakomeza akajya mu yindi mirimo nawe yamuteza imbere n'urugo rwe n'igihugu muri rusange. Undi agatangira saa 1 za nimugoroba akageza saa 6 za nijoro nawe agakomeza mu yindi mirimo. Undi agatangira saa 7 akageza saa 12 agakesha, ubwo nawe akigendera mu yindi mirimo ye yamuteza imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange. Hanyuma uwahembwaga miliyoni 1 ari umwe mu kazi muri leta tugasaranganyemo abantu 4. Bityo rero iyo mpamvu icyitonderwa gikomeye, tuzaba tugabanyijemo imirimo mu bantu batandukanye, noneho dusaranganyemo akazi, turwanye ubushomeri, twimakaze iterambere rya bose mu Rwanda, nuko tugiye kurwanya ubushomeri. Murakoze nabyo kubyakira neza. Kiriya 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 mabelo akaka kiriya 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 barafinda barafinda kiriya 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 barafinda kiriya kiriya mabelo. Ku mpamvu nziza nyinshi 200 uburyohe bw'Abanyarwanda bitari by'umwe, bya bamwe, bya bake, atari bya benshi, ahubwo bwa bose. Kiravivutse kiravivutse. Noheli nziza na bonani nziza kuri mwese, abana bato, abakuru, apana kuri bamwe. Murakoze cyane. Barafinda Sekikubo Fred ubifuriza umunsi mwiza na Noheli nziza, kuko no munsi ni Noheli, kandi muzagire na bonani nziza. Murakoze cyane nanone kubyakira neza kabisa rwose, aba hafi n'abakure. Kiriya 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 mabelo akaka kiriya 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 barafinda barafinda kiriya 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 barafinda kiriya kiriya mabelo. Mbite mukarasi igihuse rubyiruko, muri abato b'ejo hazaza, twite ku bidukikije kuko ari cyo gihaha cyacu. Turwanye ibiyobyabwenge kuko ari byo biyobya ubwenge bwa muntu. Turwanye ubushomeri, tuzigama kare, tuzigame karabati ibitsina byombi. Twirinde n'andi makosa, twirinde impanuka izo arizo zose mu buzima. Musaza dukora iki? Barafinda ni rwa Barafinda Baby Stone. Ndakubaza dukora iki? Ni wa muhungu watojeje. Burya nk'umusaza muri demokarasi yihuse, rubyiruko icyo mwakora mwite ku bidukikije, kuko ibiti n'ibyatsi byose nibyo bihaha byacu. Twite ku buzima bwite bwacu, kwiga amashuri yose tuminuza, turwanye ibiyobyabwenge muri twe, kuko biyobya ubwenge bwa muntu, umuntu akaba impfabusa. Ubwo turaba twitaye ku bidukikije natwe turimo. Murakoze cyane kubyakira, nanone mugire Noheli nziza na bonani nziza. Kiriya 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 mabelo akaka kiriya 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 barafinda barafinda kiriya 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 barafinda kiriya kiriya mabelo. Barafinda Sekikubo Fred, nomero ya telefone Gasaraba 250 78 34 28 622. Facebook Bara FBS, email Mukamaro fbs@gmail.com. Kigali Rwanda, East African Community, Africa. Additional cellular number 07 86 44 8
482 cyangwa se 0752572318. Beizo producer ni wakataraboneka ndamubatuye rwose. Ni umunyarwanda uzi ubwenge ucanye amatara magufi n'amaremare, ibyo akora arabisobanukiwe arayokana. Atuye hano ku Gisozi n'ahakorera, afite ibiro Big Jam Studio.